Abashoramari mumeze mute? Ejo hashize twabonye update ivuga ko FTX yaba igiye kongera igasubira ku murongo igakora nkuko byari bisanzwe. Ese mu gihe yaba yongeye igakora igasubira ku murongo, niki twayitegaho? Ni ibiki bishobora kuyikurikira muri industry ya crypto, bishobora ku affectinga industry ya crypto? Ni mukanya. Rero mu gihe FTX yaba yongeye igasubira ku murongo nkuko ejo twabibonye bitangajwe n'imbuga zigiye zitandukanye, ibinyamakuru bitandukanye bikavaringa inkuru zijyanye na crypto finance muri rusange, nuko CEO mushyashya wa FTX yagaragaje plan igaragaza ko mu minsi ya vuba FTX iri gupanga kongera igasubira ku murongo ikaronshinga FTX yayo ya kabiri, hanyuma ikongera igatangira imirimo yayo. Rero mu gihe ibi bintu byaba bibaye, cyaba ari ikintu cyiza kuri industry ya crypto, kubera ko abantu benshi bashobora kongera kugarurira icyizere gikomeye kuri crypto, kuko iyo urebye ibigo bigiye bitandukanye, abantu benshi barwanya crypto n'ubundi bakunda kwirefaringa kuri kwirima rya FTX, bakavuga bati se nureba ko FTX yahirimye n'ibindi bigo bishobora guhirima, crypto is scam, ibintu bigiye bitandukanye. Ariko mu gihe FTX yabisubiye ku murongo, biragoye ko bakongera kugaragaza ikindi kintu kinini cyane kigaragaza ko crypto ari scam, nkuko byagaragaye kuri aka gaplane kashyizwe n'ubundi kuri account ya Twitter yabo ya FTX2, bigaragaza uburyo John J. Ray, CEO wa FTX mushya, yamaze amasaha 6 ari kwiga ku buryo FTX ishobora kongera igasubira ku murongo. Ikintu cya mbere rero nkuko nabivuze gishobora kuba kiri positive kuri crypto, nuko crypto abantu bashobora kongera kwigirira icyizere hanyuma bakayikoresha, hanyuma na babandi bakomeza kwirefaringa kuri FTX exchange nini cyane ya collapsinze mu mateka ya crypto, bashobora kubura ikindi kintu birefaringaho baca intege abantu bashaka gukoresha iri koranabuhanga, innovation. Ikindi kintu cya kabiri rero niteze mu gihe FTX yabaye recovered cyangwa yongeye gusubira ku murongo mu minsi iri imbere, murabizi FTT token yayo ku munsi ya collapsinze nkuko mubibona hano hejuru, murabona ko umunsi ya collapsinze yari iri ku madolari 26 hafi aho ngaho, hanyuma irakorapsinga ihita igera mu idolari rimwe. Mu gihe rero FTX yongeye gusubira mu murongo, murabona gap irimo kuva ku idolari rimwe, ubu ngubu iri kubyinira ku idolari rimwe n'ibice 0.6, kuva ku idolari rimwe kugeza ku madolari 26. Ni ibintu bishoboka ko mu gihe yaba ibaye recovered, mu gihe FTX yaba ibaye recovered, birashoboka cyane ko iyi token yabo nayo ishobora kongera ikazamuka ikongera igasubira hahandi yahoze kuri 26. Murumva ko rero cyaba ari ikintu gikomeye cyane ku buryo nk'abantu baholdinze iyi FTT token, abantu bafashe risk bakayiholdinga, amafaranga yabo yakwikuba inshuro nyinshi cyane mu gihe ibi bintu byaba bibaye. Iki rero kiri mu bintu binini n'ubundi niteze kuri FTX, kubera ko n'ubundi mu makuru yayo bagitangaza aya makuru, urabona ko yagize effect nini cyane mu kuzamuka, kuko yahise izamuka 16% uwo munsi. Indi coin rero bishobora kuafecta mu buryo buri positive, mu buryo bwiza, niyo bita Solana, kuko nayo uwo munsi FTX collapsinga ku itariki 9 z'ukwa 12
2011 iyi Solana nayo yabaye affected ihita imanuka cyane, iradropinga igera ku madolari 9, nubwo yo bigaragara ko ikomeje gusa n'iyongera igasubira ku murongo bitewe n'ubundi nuko akenshi nayo n'ubundi igendana nuko Bitcoin iri kugenda. Ni ukuvuga ngo ni kubera ko Bitcoin muri iyi minsi iri muri 26 n'undi yaravuye muri 15, mwibuke ko na Bitcoin byayigizeho ingaruka iradropinga. Niyo mpamvu rero na Solana nayo igenda izamuka. Muri minsi Bitcoin n'ubundi iri muri consolidation, na Solana iri muri consolidation, ariko mu gihe FTX yaba isubiye ku murongo birashoboka ko Solana nayo ishobora kongera ikajya mu bihe byayo byiza nk'uko yahoze mbere, kuko n'ubundi yari ifitanye imikoranire ya hafi cyane n'ikigo cya FTX. Rero guys, nibyo niteze kuri aya makuru FTX yatanze naramuka ashizwe mu bikorwa n'abayobozi ba FTX n'abashoramari bagiye batandukanye. Bino bintu bishobora kuba byaba kuri aya makoini ndetse no kuri crypto muri rusange. Guys, nibyo nari mbafitiye uyu munsi, nkomeza kubakangurira gukora research ku bumenyi bwo bwa mbere muri industry yacu, kugira ngo ushobore gukora ibyawe utuje, ushobore guhangana n'abascammers, ushobore kugira risk management mu byo ukora. Ni ingenzi cyane ko ukora research. Mwibuke ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu. Niba ukeneye inama uburyo wakoresha amafaranga yawe, ubundi ni ugushaka umujyanama mu by'ubukungu, hanyuma kwigisha uburyo bwiza bwo gushora amafaranga yawe. Guys, murakoze cyane.